là ono ni ano ano sing diso kobe non ile to mane BJP candidate lo to pili laga mai lo ile to ama to mate ile to masongya salko ake hai Dr. Todinong Noghan Karbiang Long Autonomous Council ASEAN Lapeng itong Lomdan na itong dun Deputy Speaker Mate Local MLA Lokai Lumo Momin Lapeng itong Lomdan na itong dun MP Akahai Foreign Singh Lapeng Klem Lapeng Dam Lapeng DM MSC Board Chairman Lapeng Ladakh Mondol Charge Board Committee Lapeng Kato Kabe Gambara Sargare Kambura Lapeng Nimali Dirmali Korte Mali Kato Kabe Atum Vitame Niliano Omor Singh Riso Lapeng Nagli Kongkhan Kato Kabe Nagli Ningli Pukamara Lapahlo Narendra Modi Aphan Ahil Tume Lapen Narendra Modi Aphan Jakob Elitum Kadong Lek Junai Lasi Nilirawi Kaman Tuling Yamang Apano Ingko Ratok Ani Mate Vote Ke Jo Kanilo Lasi Nangli Tum Pini Kacepantu Kasong Thot Ingko Ratok Ani Amake Nangli Tum La Sose Cepatu Pen Elitum Omdum Abot Pen Elitum BJP Aphan Vote Pen Ke High Court Nahi Lapen La Elitum Karbiang Long di Mahasau 62 SC Konsensi Pen Abake Notis Tok Kali All Dia Penta Sab Number 1 Lapen Pini Nalituman Kata Weta Yang Dijakan Lo Central Along Elitum Mahopoisa Kedoan Elitum Aisu Kedoan Sitame Karbiang Long Autonomous Council Lapen di Mahasau Autonomous Council Tim Karbiang Long Tim di Mahasau Atum Pen tinggi tim by pen Central Aisu Pipi Makaning Gedu Nangi Pugi Pipi Makaklem Dunia Bangke Nili MP Mandat Bupulun Tante La Central Aisu Bangke Nili Parliament Lor Kaike Mata Nili Ningge Dunko Lapen ke isu Gedoan Semai ke Pacul Poli Apan Nili Klem Konpo Lasi Anutin Apan Na Tuning Lilo No Niko Ratok Ani Vote ke Jom Ani Nangli Tum Katok Kabe Setame Katok Kabe Setame Saturday Dai Dui Pen Lasoan Ni Bangke Nangli Tu Cepat Du Pen Om Du Abut BJP Apan Pinang Po Kusi Tuning Lilo La Ampel Sidin Ram Ting Tam Kaulo Kaldong Katok Kabe Bandar Kaldong